Cibenta ke 34th National Road Safety Week, Katanat Transport Jong ke Sorkar Jilla Ringkat ke Jingatrilang ke Office u Deputy Commissioner West Jaintia Hills District, ke Office u Superintendent of Police West Jaintia Hills District ke District Medical and Health Officer, mat Katanat Public Work Department West Jaintia Hills District, kila penlong da ke Jingalang pensau thu pajba, ha kebaya day bat ke kamnya kali. Ya kandi ka jingalang pensau thu pajba la penlong halor kapang road safety, safety to life. Ya kabala penlong hastan umulong yaw musyang hakalay poterik uniu banay. Kiriu sampang kibala ajeng keren hakani kasngi kilong u in charge ke Jawai Police Station US Manar u bala batay sampang ke road safety bat u Dr. Obare u bala batay halor ka first aid haka jindon lang kinong nya kali kamay bat kipajba. Hadin ka jingalang pensau thu pajba layo ka jing puli ya ka pledge na kabenta kinong nya kali ban na kabenta kibayat kejat. Kajing kular na kabenta kajing yad ben ya renti ka traffic pat ban light na kajing ma nga pular bandeng yu usir bel habanya pansong kali pa nga pular bandeng helmet habangannya pansong haki arseka balai nga pular ban om penunkam ya ka mobile phone aga puar banyak kali nga pular ban om penunkam kilo gigi bapan buai ha ka puar banyak kali nga pular ban om kit palatpur ya ki nongsong kali dari pasenjar nga pular ban om kit preu Agi kali kimar, kumti pick up netram. Sau ba kan mo amcha wa busia kan ning na score ng ping na siliang umi biang ke sini siliang. Sau ba so ga yo penne ka ha jing mot jing perkat jong ping yo pennem kam phi meret man kawi yo man ka jing sengan ha phi simet ha kayung ka sem jong phi wa ha ka sunong ka thau kam ta tetel.